Lebih-lebih lagi ada urinang. Urinang tengku masa jahiliyah zaman. Hanayum ngan plik mahai plik tengku urinang. Zaman minyo kan dah pegah ke hana gadron. Hanai puyum le awak jahiliyah mak. Dianggap aib lang keluarga. Udip-udip itanom mak. Lahir Rasulullah gangkat menjadi Rasul gangkat martabat urinang. Urinang hanggebi poh-poh. Urinang hanggebi dodot. Menyesalah gi pegah-pegah karena urinang urut yang akai. Alinyan hetat urinang irmoh bak ke pesana rumah. Getagun bu ke mak, getagun bu ke lako kana gerah baja anak, gerah baja lako. Ke pesana anak, ke pesana lako. Kup het urinang. Maka jihmi getatat Rasulullah nak angkat martabat drone. Duk jejelame nengi uronyo. Ladum lele peluh manyam geje pegah. Ati tanging ngereduk santut hi ladum. Pergi pegah lele peluh manyam ni. Pakon karena katinggi martabat urinang. Maka je bela maselawut. Bela drone nak maju engkau moinang mak. Dit nala si kurung-kurung tat leher tohga benar si urau. Yang paling dit. Pegah cinta ke Nabi, pegah sayang ke Nabi. Urung sayang ke Nabi, urung cinta ke Nabi, sabe-sabe disebut nan Nabi. Salah satunya banyak berselawat. Iji menan nunggu. Urung yang cinta ke sesuatu, sering-sering dia sebut sesuatu. Tidak urung galak tak ke masalah HP, tengah HP. Pak-pak yang duk HP je. Urung tengah galak ke Honda, pak-pak yang duk ke Honda. Urung tengah galak, pupu yang galak, dengkung tuah sabi-sabi sebut atas galaknya. Lagi tanya anak nalhe lah rumah tangga, lah rumah. Nasi rokok tak sayang. Pak-pak yang taduk sabi je terpegah, sabi je terpegah. Hingga anak-anak lain hana galak dengar. Mak sabi ya, sabi nan abang, nan long tiga hang tebut-tebut. Takkan karena rasa cinta berat na lebih ji. Menantanya ke Nabi. Menyenak pegah drone malamnya cinta ke Nabi. Meselawut melher tuhga hana surau. Munafiknya. Babah pegah cinta ke Nabi. Di lapangan tak? Benar meselawut ke Nabi. Hana nilai lebih mahal daripada selawut mak. Ketika Nabiullah Adam dalam surga kena menikah dengan Hawa. Padahal punya permata nilai lu permata, jauhar, emas murni, delima, cukup kat permata surga. Tapi anak ni pakai nyan kejelame mi. Ubud takyum nyan mak. Menghaitat selawat ke Nabi kitanya Muhammad. Hingga mak metuah Nabi golongan pelahi oleh Allah. Tapi kejelame Nabi Allah Adam meselawat ke Nabi. Nyamban nilai selawat mak metuah. Tidak ada yang melebihi nilai salawat kepada baginda Rasulullah. Nyo mak metuah yang berbahagia. Jadi, jino sama-sama tam selawat. Long pimpin, drone ikut lon. Ni bah, tam laki, selawatnya salah satu juga menjadi syafaah katanya tengok. Alian lon pelno drone. Kurung-kurung tat, hanjut selawat lain. Selawat lagi long kenyo macam nekun. Ni bah, ka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rahmat Nabi Allah mi. Tapi alhamdulillah natenda hana bulut mi kan? Hana bulut, duk berak tengah bacut yang berak bini. Tengah kosong mentah. Di be-be meselawut ni ba? Sekurung-kurung tat leher tuhdro, leher tuhdro. Leher tuhga ubu-ubu tat. Hana natif. Tidak taduk ju. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Leher tuhga minimal tak. Hanjut dengan selalu lain bijut. Sallallahu wasallam ala nabiyyi sayyidina
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nhân pi bak selawat sallallahu wasallam bak tajibul gunnah tapu panjang becut Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin Muhammadin berbeda tanya jak beut dengan orang ajak beut. Long kalau nan tajam tapi kekeun. Ilong hanala rumpak long tajibul gunnah tajam. Berdengung. Sallallahu wasallam ala nabiyyi sayyidina Muhammadin. Nyokad Muhammadin. Tengku siang keun. Tengku malam mai balik dalam jara ti. Sebab tanya merah kalau hawal lahir merah dengan urang. Menjaga hati bacut. Sallallahu wasallam ala nabiyyi sayyidina Muhammadin. Baik Muhammadin. Menyokon tu hanapu. Menyokon baik lagi lumpurah. Nampak lagi sat laju. Lagi sak je hana pupu. Menyo betul lagi aje. Tapi menyo hana betul lagi aje, berlagi lung. Lagi baca azan ni kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar tajibul gunnah. Jadi nyo baik merah mebah. Tamat selawat kahan je lain. Sallallahu ala Muhammad. Benar hertuh ke. Pakal tuan pegah menan mi ayat Nabi kup cinta ke getanyo. Nabi yang cinta lagi cinta Nabi Muhammad ke umat hana ayah. Mi hana. Teman Nabi dan Rasul lain hana cinta ke umat cinta. Tapi beda cinta Nabi kitanya. Muhammad ke umat ke kitanya. Kalau pegah dua boh mentang sejarah ataupun melhebah. Menjiwai hati kitanya betul-betul tak cinta Rasulullah. Tamu selawut bela. Menyak berempat syafaah dengan Rasulullah. Bak sabah riwayat hai maklun ayah lun. Bak wate Nabi kena wafat teruk berita bak Jibril. Neklik Rasulullah. Bak watana klik Nabi ni tanya oleh Jibril, Muhammad hanatib li gata akan tahu terhadap Allah. Allah ridha kepada gata ridha kepada Allah. Dan pada buria dari kaji preh kedatangan gata, surga kagi hasi untuk preh kedatangan gata. Tapi longkalan gata Muhammad mantang taklik taruh imata, pukuh gata mantang sayang dan cinta kepada dunia yang fananya. Nyamban pertanyaan anak malaikat Jibril bakwate Nabi ruh imata kena wafat. Pun dijawab oleh Nabi dengan imata neru. Jibril sahabat Lut. Imata lun ruhnya Jibril. Kan imata lun mentang sayang dan cinta kepada dunia yang fananya Jibril. Tapi Jibril, imata lun ruh Jibril adalah air mata berpisah dengan umat. Ruh imata lun karena lun kena mempisah dengan umat Jibril. Nyamban cinta dalam hati Rasulullah. Nyamban cinta dalam hati Nabi. Kegetanya umat. Ada medepu mak gakli lom pak syurga kana. Teringat ke umat. Teringat kegetanya babanduk. Lun dan drone babanduk. Geklik Rasulullah. Hingga dekut Rasulullah bak Jibril. Uronyo manteng nalun Jibril. Umat lun ka macam-macam Jibril. Paki singa menyolon hanale Jibril. Kibat umat lun Jibril. Nyamban mi cinta Nabi kitanya Muhammad ke kitanya umat. Kemudian
dalam riwayat yang lain, bakwate singa kiamat dunia uro bangkit yang fono bangkit Nabi kitanya Muhammad. Bakwatenya kitanya bak Jibril pu uronya Jibril. Nejauh le Jibril Muhammad uronya uro kiamat Muhammad. Uro nenek pasal oleh Allah ahli syurga alam syurga Muhammad. Uro nenek puasa ahli neraka alam neraka Muhammad. Bakwate nejauh le Jibril uro kiamat mi mutua. Nekala dalam padang mahsyar begitu luas, mesti hana makhluk Allah. Neklik Nabi lam netanya bak Jibril. Jibril menyonya uronya uro kiamat Jibril. Umat lun ha Jibril. Long kalan mesti hana umat lun dalam padang mahsyar, pukeh umat lun kagata pasolam neraka jahanam Jibril. Nyen pertanyaan Nabi ma. Hana getanya Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Abi harta Khadijah genjuk ke Rasulullah dalam membela agama Allah. Hana getanya Fatimah anak paling disayang oleh Rasulullah. Hana getanya Hasan Hussein cucu yang sangat gegalak oleh Nabi. Hana getanya sahabat yang put yang setia ke Rasulullah, yang paling setia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang getanya umat lunho Jibril. Nyomi depan soalan jiwa getanya ayah hadolun. Hana getanya lain. Umat umat lun. Bukan kata pasolan neraka Jibril. Hana kepikir lain mak. Leh cinta Rasul kepada Allah langsung cinta kepada umat. Begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jihmi han cocok sagai-sagai. Dumnan Nabi ke kitanya selawut hana ke Nabi. Nya hana cocok mak. Mubeo hana cocok tunggu. Maka ji mulai singah bela selawut. Baik kurung-kurung. Menyenajak masjid ura Jumaat. Leh wirid. Leh selawut. Baru tertebit tanya orang agam. Baik golong salim kata terbit. 3 Jumaat. 3 tajak masjid. Pakan punggung lagi nya. Mutiat hanya trip dalam masjid. Iga habis selawut. Karena cinta ke Nabi. Berdoa lah orang yang mustajabah doa. Nak wate-wate mustajabah. Tamu doa sama-sama. Halinya tamu selawut. Baru tahu. Menyuai. Dah sembayang. Rawatib boleh. Nyokon. Assalamualaikum. Langsung keluar. So. Urung cak lusung. Kapudek Honda. Di Honda berberaya. Suku mengganggu kau. Nyokon tejak baju mat. Tacok kunci mendung. Nyan baik lagi nyan. Halinya mi sabah tuk lumpagah. Atanyo paling penting mi. Kepu teman tanya mi terpegah-pegah babah cinta ke Nabi tapi but hanai lapangan bek menan urcik lut. Ilung kali lemu doa buno. Lagi tanya duduk malamnya nyo, lagi nyo berhadapan muka mak bertantangan dada. Insya-Allah yakin demi. Lagi nyo benar peduk tanya lah susunan syurga Allah. Tapi bercinta betul-betul ke Rasulullah. Bek tinggal-tinggal selawat ke Rasulullah. Mi ba kurung-kurung tat leher tuh ke benar. Hana he tam selawat mi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar kahanjit panjang tak lain. Lihat menyut panjang tak watepit tebah hendak ko tebah watena nah. Ha teme pegah ke gop tu. Nyan mak mertua. Sampai sabah riwayat mak. Sering ni pegah le Allah yarham Abu Mustafa Abu Palu Gading. Tingah mak mertua. Nyan tingah dia umil debak gepedang gepuduk timbangan amal ceraca timbangan mizan getimbang kejahatan dan kebajikan mak mertua yang berbahagia dikala gehon kejahatan talu kebajikan necok serban Nabi nepeduk atas kebajikan hansip si lemak sampai neek Nabi atas timbangan menan nepegah li beliau mak mertua urun syiklun ya ulun tuan muliakan nyan gepenan dengan syafaat atma yang mengherankan Nabi dan Rasul yang lain. Gejuk khusus ke Nabi kitanya Muhammad. Nyan mi mudua. Kena tak baca sampai doanya di teli azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Makam terpuji.
Putra makam terpuji, makam syafaah. Nyo mak mertua yang berbahagia. Oleh karena demikian tiga tu, cintailah Rasul, sayangilah Rasul sebagaimana Rasul cinta kepada tanya umat melebihi cintanya kepada lainnya. Cinta Rasul ke Allah, cinta ke umat. Begitu nilai cintanya kepada getanyo. Nyan mak mertua urang siklun yang ulun tuan muliakan. Ka. Alenyan tacok lom iktibar rahmatan lil alamin. Tidak boleh saling menyakiti tunggu. Sabe-sabe kera tu. Sabe-sabe Islam tu. Innamal mu'minuna ikhwah. Tanya orang mukminnya bersaudara. Diikat oleh akidah dan iman dan Islam. Lon malamnya. Walaupun kadang-kadang malamnya baru yang nak muturi ngendron. Hakikat droi. Kajamun tanya saudara tu. Walau muturi kadang-kadang baru malamnya. Karena iman Islam itu saudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum. Menyona saudara tanya yang selisih paham, bertikai, selisihnya, mari damaikan mereka. Pegat urangnya, wattaqullaha la'alakum turhamun. Takut olehmu akan Allah, pasti berempat rahmat ba Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah yang ulun tuan muliakan. Dalam satu hadis Rasulullah, hadis dua serangkai. Apa kata Rasulullah? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin fi abdanihim bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Dua perilaku hana yang lebih god dia tu dua perilakunya. Menyo bahasa Aceh takun god tat mak dua buah perilakunya. Dah teman dua buah perilaku yang paling godnya. Yang pertama beriman kepada Allah, yakin tanya Allah sebagai Tuhan dia, tak patih perintah dan tak kebah larangan. Yang kedua yaitu wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam yang lain. Beri manfaat naput macam. Yang pertama bil maqal, dengan lisan. Para alim ulama ne temebut, ne ceramah, ne dakwah, ne ajak tanya kepada kebajikan dan you tinggalkan kejahatan. Yang kedua bil jah, pak kecil lang kampung, pegak program-program menguntungkan rakyat, pegak program-program bermanfaat ke agama. Nyen mak mertua ayah lu yang berbahagia. Kecil beri manfaat kepada rakyat dengan kekuasaan. Baik tak pegak program je kesakit rakyat dan menyakiti rakyat. Yang kedua bil mal, beri manfaat dengan harta. Nyen harta yang kagejuk oleh Allah, mari infakkan di jalan Allah. Tanyo benar lam jiwa getanyo dan bertateh hanjun handateh. Itanyo belaan harta dro tu konatra dro tu. Agelun malamnyo. Lom pegahnyo jaroi Faisal. Nyo rida ai Faisal. Mutoi Faisal. Yai Faisal tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lun milik Allah. Lu udip tiak jino tu bumu Allah akan lun wo lu hadap Allah. Jadi itanyo belaan harta dro tu konatra dro tu gupu pinjam ti oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyunyan atra Allah dan nikmat Allah ba hogiu ba oleh Allah. Bek taba bagalak dro tu konatra tu. Harta ho taba ba bagiu ba oleh Allah. Bek tak ba ho lang dro tu. Tak kebah bayang galak dro tu. Hanjut ba hogiu ba oleh Allah. Kiban harta infakkan di jalan Allah. Bantu fakir miskin, anak yatim, inang janda. Na itime pajuh rezeki bak tanya BO. Yalah dong kaya lagi kaya Firaun dong. Nuturi dengku kaya Firaun. Model kaya preh orang gatin yak mutang 1 juta bayu 1 juta 2. Nyo kecil lah kampung begagat tat. Bek ni pertama masyarakat lan neraka ba Bandung. Nyam nyuna kecil cok peng pertama kena kampung putang 1 juta pubungong peng nyan kecil tukang peluk masyarakat lan neraka ba Bandung. Tekurung-kurung dosa riba. Lagi tamedina ngenma ta selama-lama. Dan tuan ulang, si kurung-kurung dosa riba daripada sekian banyak dosa lagi tamedina ngenma tu. Ya agam lagi medina ngema. Ya ina ge menang ayah. Nyampe putang juta bayu. Hai bi juk pulang ke keji. Nya menyahana bongong hanapa? Nya riba bongong. Tukang cok peng, tukang terima peng, tukang jok peng saban. Nah, jadi jaga begot, ni bah, jaga begot. Jadi harta bak jalan Allah. Tanyo yang kaya, itanyo kaya benar manfaat, lebih-lebih bulan puasa.
Yang tanya kaya belum puasa beri merasa saka 2 kilo le nang janda le anak yatim. Tak ada you. Si belum sabosak tak ada si belum sabosak 700 ribu sabosak dengu. Munyo urang kaya peng yan. Hana si urang hana peng dengu be. Urang kaya. 10 bulan mentambah 12. 10 bosak saka. Tak buh le kilo 2 kilo. Anak yatim inang janda, fakir miskin. Kita merasa imameh buka puasa dengan saka katanya. Nyu kaya karak mati di kaya. 3 kilo saka hai te megasa. Rasa le urang sila gampung pu kayanya. Kaya kena laknat ba Allah. Urang kaya krit gelaknat le Allah. Mertulih bak pintu syurga. Anti haramon ala ganil bakil. Haram tamang urang kaya krit dalam syurga. Bek bangga dengan kayanya. Urang kaya gepukrit yang celaka kaya dengu. Hana taba mati harta mah. Menyoba long nging krit nalai macam. Mandro nging ho. Yang potat krit, yang kedua kepajuh kegok mati mah hai bing. Yang kedua krit tat, kedua hai pajuh kegok hai bi. Kelimang krit tat, atra gok kegok ji yang bengi. Lun mesti, lun jok sedekah dua nak ke kecil. Ikale urang, kesana jok sedekah habis ke kecil. Hana moho nak jok sedekah. Peng long dupui long jok kegok ji yang bengi. Yang krit tat, menyoba sarutha linut lambak me. Taput patah put baru tibi linut dengu. Nyamban krit. Krit juit panah mate krit rijang wabak kiras. Baik krit anjir krit. Tanya tengku sabanci. Baik tengku ledom pegah sagai. Sedekah kok jai pahala. Ati bapa tengku dak kemah tengku. Han jalan dakwah. Jalan dakwah jalan di tempat. Kan? Nya anak-anak muda pina ada temelang krit ni. Yang anak muda yang krit yang pipi rukuk biasa ada temeh. Hanai belah rukuk bungkuh dengu. 5 mbak iblo landong pet di pasau lipih rukuk dengu. Tarik ngentang di bak-bak. Nyana si kejadian. Bangkai keh sagai. Dia tanya legok nak keh ya. Nah, narkok tiba. Sabit tu. Mesti gohan. Urangnya bak gop, tinggal bak gop, lusa baru bak gop. Lusa raya baru bak gop belum. Ku pelih-pelih krit nyandu. Anjir krit. Nak dengar mi? Anjir krit. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi nak pegah nasihat dan cukup god nasihat. Kibana pegah le Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tuba liman tarakat dunia qabla an tatrukahu. Berbahagialah urung-urung yang tem kebah harta sebelum harta kebah goknyan. Nyen cukup cukup senang. Wate kaya golong bangkrut bersedekah. Baik ate bangkrut katalah tengok. Umantang udip golong mati bersedekah karena harta yang tak habis tak bersedekah nyen tinggai. Harta yang tinggai pasti habis. Bahkan harta yang tak habis tinggai. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rp1,000, Rp2,000, Rp5,000 tak bersedekah. Kembalikan oleh Allah. Le ke semana ke pegapan ke tanam ke sembayang ulain ya Allah kup senang taih lagi dalam kebun syurga. Putra sedekah Allah kembalikan cukup mangat taih mak mertua yang berbahagia. Yang kejut urung-urung yang kagak buka pintu hati oleh Allah. Hana bosan-bosan bak sedekah. Cukup galak bak sedekah. Pakan ke kebah harta BU menyak mangat geih tengku mertua lang kubu. Pulau mak dengan ayah kamu meninggal. Tak kasat betul pahala ke mak. Tanya senang tahu bah Allah taih sehingga mak dengan ayah berempat imbalan. Pengeh kubu ayah, pengeh kubu mak, nyamban kebahagiaan. Menyu, tanya kagak buka pintu hati. Urang kunci pintu hati, telah sedekah. Kau telah hai. Musuh terpaksa tiga-tiga roh sedekah. Nya tewa sampai sepitingan. Alah pokok bayu leki ada mana kau bayu kat tinggal lompeng. Telah hai sedekah. Contohnya lo bak drone. Si ro urang iblo ude. 3 kilo udung wat iblo. Ka, raka 1,5 kilo. Ipegak mi 2 dijak. Nyi ke latihnya bubek ke dia hawa lain tidak bubek ke dia ngon. Ni yang krit-krit. Begitu truk ngon mekro baju. Ya Allah, katruk hebat. Icah di truk ngon ngu. Ilong kamu na nunggu dan urut lain dengan kau betul hati. Bandungan. Alhamdulillah ya Allah. Bertambah hikmah, bertambah rezeki longronyo ya Allah. Kena you. Pun apa kan? Ipat udung wat dengan pegak mi. Tamah 2 buah tu. Kup senang di timai pajuh lengan dalam. Menyotanya terbuka hati. Menyotanya mukuruk pari hati mengunci. Menanya dong. Puyak jak kena. Apakah hangkala ini jak? Apakah hola ini jak? Kayu ulang nunggu. Nyembek ni fikir hana lang kawan. Kudunyok terus je. Bek nakai menan tayong. Bek krit. Hanjuk krit.
Jadi harta anta habis tinggal, yang tinggal habis tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Hei Tengku Imam, hei kecil, hei Imam cik ada kalah. Tengku Walid Abun. Nyempat harta kamu ke kebah le ayah. Kamu le dua inang tiru agam. Nyempat mak, nyempat harta. Nebagi siat. Nyan harta tirkah si mate, kon tanyo tukang bagi tunggu. Tanyo tingkang jalankan. Yang bagi kira oleh Allah dalam Quran. Yang cok seperle nyo. Yang cok sepernam nyo. Yang cok 2/2 nyo. Jadi kagato oleh Allah kebagi kira oleh Allah. Itanyo tinggal laksanakan tu. So tinggal anak agam padum. Musbah kiban jalan. Mak padum. Karena kebagi oleh Allah dalam Quran. Munyo lagi Quran tak ikut. Mubeu hana karu tunggu. Ilung nungkum tuah malamnya lungkun kira ni. Bengih ke bengih kelon na masalah. Tapi bek bengih ke habalun bah. Ke malamnya ke Faisal ni tenak je hana masalah. Ke habai Faisal bek bengih ni. Menyona urung-urung yang meninggal ayah. Harta pusaka hanjut lagi Allah bagi. Mepakai mekap. Nyan paleh dia tu paleh urung. Hana paleh dia tu nyan. Paleh dia tu paleh. Kajalah. Na urung lebih paleh banyak hana tunggu. Pakon. Iyah tengku mentuah ke harta hek gemita. Sapu hana payah taru no. Reuh mubeu hana payah haru. Cok-cok menteng. Tapi teteh mekap tak pegak do lagi ase. Hana paleh. Paleh dia tu paleh. Kajalah tiga tu. Urung-urung yang mempakai harta ke balaya. Paleh dia tu paleh. Yang kekukur menah elok lau tak bi utak ni. Enyo harta ke balaya apakah anda cok pada merempak elon dekian 100 juta. Cok ju. Lagi getulis agama. Nyukon hanjuk menan. Alasan elong hanjut belelong pakon abang roja gejak kula le ayah le habis peng jai kula hai. Mentang udip ya ho yang geba-geba. Tanya ke pulau pergi ke pulau tu. Gejuk ke harta ho gejuk atau udip ke hak konyan. Harta tirkah lagi kagatu. Hana penyebab gara-gara abang gejak kula elong hana abang hanjut lele. Hana nak menal hukum. Macam-macam pungong urung tu. Cak lusong na yang pungong-pungong modelnya. Yang nak pungong pak kecil tanam juga deh. Ben pres mati. Lanjut. Hai. Naroro dengku ada terima harta ke bawah lalu cik. Hana mesti tetek naroro. Kok mengat tak cok-cok sagai. Ayah kok bahek ke minta rezeki. Tate mu pakai tepu jera kok nyalang kubu tunggu. Keji ku kelelong hana urung yang lebih palehnya. Paleh dia tu paleh yang kurung mu pakai harta pusaka. Kajalah yang kakak pakai bipah. Pegat do juga kita bayar azhar yo mekap je nak. Tang na tang. Hana pu si benar. Benar. Menyohana dia pegah merasa. Lagi tanya timbak tupai. Jiuh tunggu. Hana kenang hana merasa. Menyoka kenang kok merasa. Walaupun hana tahu ke tupainya hana mati. Menanti dia pegah haba. Nauru lang kawan yang pubuknya kok simban. Lagi dia timbak langsung kenang batasaran. Kok pah ku. Tubuh-tubuh mengat dia pegah. Menyohana hana mengat. Baik bagi-bagi. Teman baik dia kepak nak ke sulun mi. Nyo dakwah leh bulan lebih dakwah. Titik malam musuh lagi nyo hana kebah tengah. Sebab tengah kejuk lom oleh Allah SWT Allah beri. Menyusu tak pegak kerot saya kabeh. Menyusu Allah pegak hana. Tak gerahim dua ga tengah kejuk pulang lom tu. Sebab nak ada orang hang kejuk musuh tiga-tiga aku hana tinggal ke tengah. Idok aku sampai-sampai titik malam lagi nyo. Nak tinggal aku. Tuntut nak gekun hai tengku bari tan musuh hana tinggal ke tengah. Tinggal. Insya-Allah tinggal. Kurung cek lusung bersip su Melayu. Mi ayah yang Tuhan muliakan. Jadi, wa kepada dasar katanya. Dua perilaku yang paling good. Termasuk beri manfaat yang keleh ngan harta. Baik kerit-kerit tanya. Pelom-pelom ke ayah tanya ke mak tanya. Mak katuha, ayah katuha, beri nafkah ke mak ke ayah. Pesenang hati mak, pesenang hati ayah. Huronyo tanya kaya naruh mak. Ho ada lun. Tanya na harta ronyo nya naruh mak. Lagi sembayang kamu doa mak sabi nge imata. Ya Allah ya Rabbi beri mudah rezeki anak lun ya Allah. Berselamat iman berjroh anak lun ya Allah. Hana pray gero imata mak. Hana ke pegah bat tanya tunggu. Imata mak ronyo memberi bekas
bak mudah rezeki kita nyo. Be atena rezeki hana terperuh mak tu. Be atena rezeki hana terperuh ya, roh mak roh ya, doa beliau lah. Bimbingan beliau lah. Tanya nu pelemah rezeki lah Allah Subhanahu wa taala. Menyemenan be tua ke mak, be tua ke ayah. Pesenang hati mak, pesenang hati ayah. Perumah menanjit. Be ilako gara-gara ron ke mak hanjit jopeng. Ilung tunggu perumah lu pegah jamun, te kawin lu. Gata puya hawa ta pegah. Nyan ilun mak lu bet tatam-tam kunuk juk ke mak lun. Ha ilu balah tu. Nyo tanyo mandu meronyonyo, gampungnya yang na tanah belang ino di gampung Cak Lusung. Sampai tok berbatasan dengan belang rum gede. Ka. Kadang-kadang dengan Cak Ulim gede. Nyan tanah belang tanyo Bandung tahoy mak bak surau mak nyempak sertifikat tanah kedro mak dengan ka ayah. Demi Allah. Ai. Mahai jasa mak dengan jasa ayah ketimbang harta tanyo tajuknya kurunci tu. Seperput harta ataupun seperput asal tu ataupun seperleh asal tu 75 kilo gehon tu tak operasi tajuk 25 kilo tajuk ke mak nyempak asal long ke don kalau untuk tak petruk hak anak ke mak rakyat tak jasa urunsi menyemenan ho promo hotel aku juk peng ke mai be katam nak dengar promo tak ke perak dak ke promo pale mai je nyan. Hai, anak kata me hikah ngelakonyan punyukan namanya. Nak depu. Anak kata do kembeu. Nyo uri nak kudut uri yang hana gak yang gak nak kudut. Begak-gak akai mi be. Bahkan aku ledon abang kibang ke mak kalau nak kirim peng nak kirim sedekah ke mak bacuk mak ke bantu dia. Nyan perumoh dong ko mutua. Nyan perumoh. Baiklah dong perumoh ke menyutajuk ke majih kem-kem menyutajuk ke mak tanya mak menjakap neraka jumoh. Yan menyoke ni no perumoh lagi yan menyonak banjir bandang ku boleh haju ikuala tak preh deh. Baik menan mi ba? Karena tanya menyayang ke lako tu, bersayang ke mak lako tu. Ilung ide saban mi sampai lumpegah bak urunci bak purinang lut. Yan sabi mak meninggal mak tuan bak lut nunggu. Gedang bak melintai, gak akai melintai hitam hi tagai. Akai gaknya nunggu, bak long meninggal mak gedang. Punya lakoh naga lakoh ni, pai gadang mak tuan. Meninggal gino nunggu. Ya. Sampai lungkun bak bunda, yang tiket syurga irona. Mak tinggal bak don tiket syurga sampai ulang-ulang bak urinang lut. Yang tiket syurga sampai tungku kata ket mak, tiket syurga jaga begot. Nyemi. Oleh karena demikian nyu begot-begot. Jadi harta yang gejuklah Allah infakkan bak jalan Allah. Pakon menyakbet itulah wate tahu bak Allah tengok. Mahah na tapuna tengok. Ada menajud ati kaya murung kaya meninggal dapat sopeng lang kerendahnya pihop. Mesu meno nah. Ana hukum meninggal urang gasin temano pegapan sembayang tanam ju. Meninggal urang kaya ya copeng 2 miliar bak bank pasal lang kerendah. Menyemendel-mendel nama manfaat. Ilo lontem nunggu ba. Nya 3 ke pasal tengok menyak le. Hana nunggu Lelepe 3 lelepe kapan hana pasal peng kena nunggu. Jino bicara. Bila do meruntuha karak mateng belau tanah. Kena runtuha la do nunggu. Igot tanah hipu belau sedekah katuha karak mati. Igotnya kita mah belau tanah lom. Katanya hai tuha karak pasal tanah lom babah kupu ke tanah lom tuha. Nyana nunggu. Makin tuha makin belau tanah kupu. Yang kana tapu belau tanah sedekah. Anu hai tem sedekah katanya nunggu. Hai tem. Oleh kerana demikian nyan be yan, bersedekah. Yang keput bersedekah pihana peng ngan badan bantu manfaat. Jak bak kauri, ya tulak apui, ya arah pingan, sedekah 10 ribu tabu. Lebih banyak hana peng, belebu lain becut, menyana manfaat udip karena ada ahli Nabi, ahabul ibadi ilallah taala anfa'una silinnas, hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Udip benar manfaat ke orang lain. Nyen urang yang paling disayang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah yang ulun tuan muliakan. Kemudian 2 perilaku yang lebih buruk, yang paling buruk. Yang paling buruk lawan paling gak bunuh mak. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma. Asyirku billah wa durru bil muslimin fi abdanihim au amwalihim. Nyo jaga begot. 2 perilaku hana yang lebih najis. Najis tetap. Bro tetap.
Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Lagi awak milata Abraham barusan merupuk di Aceh Utara. Nya awak milata Abraham aliran sesat menyesatkan. Ipegah Nabi Allah Adam nama nayah. Padahal tanya tertipu Nabi Allah Adam hanama hanayah. Pegat daripada tanah oleh Allah. Iblis diakui khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Len pegat daripada api Allah, Adam daripada tanah. Iblis yang kakenang laknat ba Allah, kakenang usir kenang rajam dari surga, mak diakui Adam daripada tanah. Le awak milata Abraham ingkar han diakui Adam daripada tanah. Menyemenancok kesimpulan awak milata Abraham lebih biadab, lebih palih daripada awak daripada iblis. Nyo mak mentua, nyo ka berkembang, nyo ha mustahil akan truk kena jot lusung. Tapi insya-Allah apabila na dayah, na balebut, na majlis taklim udip nyan sabi, yakinlah han akan tamang aliran-aliran sesat. Tapi dayah hanale, balebut hanale, but majlis taklim kamate han temja, maka han mustahil aliran sesat akan berkembang bak tanya mak tua yang berbahagia. Pakon menyuna dayah, menyuna balebut, menyuna majlis taklim han tamang aliran sesat karena dayah, balebut dan majlis taklim benteng pertahanan Islam murni, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah akan god menyu hananyan nyuhan mustahil akan tamang aliran-aliran sesat. Mak yang tuan muliakan. Alian pun ditikut dalam lewat melata Abraham. Sembayang limang hana wajib ipegah. Ipegah sembayang limang wajib atena doa ke Nabi. Nyo hana li Nabi mak. Karena hana Nabi, hana li wajib sembayang limang. Tak ingkari saboh macam sembayang wajib limang hana wajib, nyo lam neraka, kufur dan tanya murtad mak mentuah kafir. Kan? Yang kedua, sifat ataupun perilaku yang paling buruk, menyakiti sesama Islam, baik pada badan maupun pada harta. Tacok harta saudara tu, tak pengut, lewat suap menyuap kah, lewat riba kah, lewat macam-macam. Jadi tacok harta gop tak sakiti harta. Maknanya tacok harta kon atu hak lagi dalam hukum syariat. Tak zalimi tacok hak gop. Nyen gepenan tanyo menyakiti sesama Islam. Baik pada harta maupun pada badan, baik tapoh-poh dan sebagainya. Menurut lungkala nuronyo tukang sakiti sesama Islam baik pada badan ataupun pada harta, toki sabe. Nyentuki sabe, yang mekat sabe dan pelindung-pelindung sabu. Nyen heboh kelompoknya pembunuh-pembunuh berdarah dingin, tukang poh biji bangsa Aceh. Ubina anak Aceh pungo ma hai turili gara-gara sabu-sabu. Nyo mak metua. Horot ipoh, horot harta, UBU paket leher tuh ribe barang. Alinyan sabu-sabu, jipabih cairan utak menurut penelitian doktor. Ujung pungo, dukna pungo, ma yang pelahi hai turili. Bak lun didih kali kejadian mak. Ila kekoh takumai gara-gara han gebipeng blo sabe mak. Nyamban ane gara-gara keneng sabu-sabu. Nyo dengar begot. Jadi tuki sabe, tukang publo sabe dan pelindung. Nyo dengar pelindung dengar begot. Pelindung boleh jadi tengku, boleh jadi masyarakat, boleh jadi pejabat, boleh jadi aparat, tentara, polisi dan sebagainya. Nyen pelindung juga pembunuh berdarah dingin. Saban lagi tuki sabe dan juga tukang publo sabe. Menyunat tengku yang cok peng buat tuki sabe, gedepu yang tuki sabe. Menyunat tengku gedepu sitbut tuki sabe, mekat sabe hana lain. Jecok jakut sabe. Nyen nyoba longkan tengku. Lon tuan ulang cenging kena menyunat tengku lang kawan lagi nyen. Bak longkan tengku. Pakan menalung pegah abu. Tengku urang petimang agama. Kan urang relah agama. Tengku urang pudep agama. Kan urang mita udep dengan agama. Nyen tengku. Menyetengku tukang relah agama kan tengku bak lun. Menyetengku mita udep dengan agama kan pudep agama kan tengku bak lun. Mambak don terserah bak don. Nyo mak metua. Urang-urang yang copeng bak toke sabe lebih biadab daripada toke sabe.
Tengku yang cok peng batu ke sabe, hana pupu sabe, mengen dengan sabe alam. Nyen tengku nyen lebih biadab daripada toke sabe. Polisi cok peng batu ke sabe, lebih biadab daripada toke sabe. Tentera cok peng batu ke sabe, lebih biadab daripada toke sabe. Pejabat cok peng batu ke sabe, lebih biadab daripada toke sabe. Kajilah. Kajilah kaji berjelas-jelas haba je bet mengkabong-kabong. Ira ni gampung pi mena tepu menyana ebut hana motor ina dempui ina hana lahi tungku mudua hana hartaya hai. Butan tapu hana but tapi kaya dempu tanah belah motor na. Sabe. Hana tibi peng ortu hati tu Punai tibi tu ortu hana tibi tunggu. Ada mi tibi serai tu lain. Ni tengku bila gampung orangnya ka iblo le tukis sabe. Juk peng 5 juta ke tengku alhamdulillah lagi di Arab tengku. Menyo sedekah biasa alhamdulillah biasa. Menyo pengnya alhamdulillah. Nya menyo tengku modelnya anak granat tak tarik ujung tak curok langkih ke sini. Bah bertuh lampa ke nampak. Anjing menan tanya tengku pertimang agama Allah. Biaya tu. Ke Allah buya tu. Gaduh pertimang ya ke manusia. Pajan itu ya tu ke Allah tu. Gaduh pertimang ya ke tangut nyandum. Ke Allah buya tu. Tanya sabai-sabai gaduh pertimang ya ke manusia. Ke Allah mu beuk tanya le tu. Biarkan maksud lah kampung tu. Baik dan le. Nak doa ba Allah nak kena amin malanya apa? Dua boh tak kena amin. Kebruk sabah kegak sabah. Ya Allah menyutuki sabai hanai taubat Nabi ya Allah berpungo anak ji hilai bapa. Baik pungo anak gak pungo anak ji hempah hilai. Ya Allah memang tuki sabai tim taubat neberi hidayah dan taufik ya Allah. Baikli lah mekatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nyo mak ayah yang ulun tuan muliakan. Baik saling menyakiti. Menanti tanyo. Baik paki-paki lah kampung. Bek-bek masalah tanya ceribri. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Lepas harum oleh Allah tamang syurga. Tanya yang mukoh-koh saudara. Bek gara-gara bek masalah tengku mendua. Tanya mupaki ceribri. Lebih-lebih menyangkut dengan harta. Nyo ingat sabah lumpurah bek. Bek paki tanya. Bek ceribri. Tiga dengan le. Beha dengan mufakat. Apabila tanya bersatu. Akan tumbuh kekuatan. Ibarat pejampuh purih tunggu. Tacok senuk-nuk siapa purih dah sampuh bro. Haijak bro tunggu. Tapi menyo tacok purih tak tahu je ke pejampuh. Ubena bro hijak. Belaan bro asal payah pelung tunggu. Nyamban kekuatan. Oleh kerana demikian, pulang-pulang menyangkut dengan harta agop, baik galak-galak tak rebut-rebut harta agop. Lun tingat tak langsung hadis. Man zalama shibran minal ardi tuwikahu min sab'il ardina yaumal qiyamah. Si berangkat soi dunianya terampah hat ragop si jingkai tanah. Singa 7 lapis tanah gegantung bat takut di yaumil kiamah. Nyoba hati-hati. Kiban tacok si jingkai tanah. Atra kon atra tu. Nyan tarebut ke getanyo kon atra getanyo. Pada hai atra gop. Gara-gara tungku mentuah tarebut harta yang kon hak tanyo. Si jingkai tanah. Kesik ke perat surat keteken. Pada hai getepu nyan kon atra nyan. Kon atra po nyan. Halinya tungku imum keteken. Padahal ketepu nyan kena traurunyan. Nah saksi-saksi yang menyatakan nyo tanah nyo tati pulin. Nyo tanah nyo tati pulin. Memang dasar kuat na dalil na bukti. Tapi tak dakwa hanjut nyan atasinyo. Walaupun kedih atasinyan. Pegat surat asli tapi palsu. Pegat surat asli. Teken asli tapi palsu. Pakan palsu kena tehak tunggu. Nyen si berangkat so naruh lang kelompok nyan. Roh merampah hatragop. Tu hanaha. Apakah pribadi? Apakah hatunan kelompok? Apakah hatunan kampung? Apakah hatunan kecamatan? Apakah hatunan provinsi? Yang namanya merampas hak orang. Tinggal 7 lapis gegantung taku. Bat taku tu. Di yaumil kiamah. Kira-kira nuhu 7 lapis. Tujuh hatragop. Kajelah tunggu. Kajelah. Sabuh motor mentang ruwatuh mati mama atinan. Pulang 7 lapis ke gantung. Nyoba hati-hati tunggu. Hana pun putimang idenya na. Hana pun putimang beneng basah. Tak nyona zaman tunggu. Long kampung nak kejadian.
Igampong urun jamun ke bagi pusaka na surat engko. Tapi na saksi-saksi kita punya tapulin, nyo yah nyo mak nyo roji. Kita pu na saksi. Tanyo sagai klo tu. Tanyo sagai buta tu. Hawa katragop. Bulo katragop. Nyo ingat yang bulo-bulo katragop. Si jingkai tano tacok atu hanaha. 7 lapis bumo gegantung bataku tu di yaumil kiamah. Tengok. 7 lapisnya bataku ni. Kak kajelah habalong. Yang kira-kira nak sejingkai dia tamah sejingkai tu banyak mangat lam hu tengok. Anak putar rampah tagap tunggu. Ilung ide tunggu mutuah masalahnya. Masalahnya pura jurung. Rumah lun jalan baru. Ilun julun tebik jalan barunya, jalan aspal ti. Ke rumah lun na jurung. Tuk tamang urut tonong ke jurung ke bak kuburan. Iya lun jameng gi puka tunggu. Faisal pegah barunya puka babah berjeuh berayuk berjit tamang moto. Hana lomba mati Faisalnya. Nyamban urun sik lun kalan awal. Dekedi duduk laki si mete tu atena lun si lonjok ju duk na perle cok ju ke jalan. Kenapa kan manfaat ile kurun sik lun. Itanyo atatanyo tajuk kur lain tunggu. Betragop tak ngul ke gedanyo. Alah kepu tu. Yang tak pusuk lampu, tak pusuk tanah belang. Sihah bagai. Sihah tunggu sabuh panjang pade. Padu berupa 5 nalih hanya dekun. Padu minggu dah pajuh sagai. Nuraka paki kai preh. Singa gegantung bataku 7 lapis paki. Nyo perlu ada semikirnya. Nyo mak ayah yang berbahagia. BBO gara-gara masalahnya kata cok tagap yang mu pakai mekap lom. Ilon tingat tak mi. Ilme gijuk le Abu Paluh Gading mah. Lo pegahnya hoho lalu jak pakon sabab gampung rata-rata. Pui noi calusung, pui belang belade, pui jong belang. Rata-rata mak BO masalah pakai biasa. Mu putus-putus saudara. La yadkhulul jannah qatur rahim. Langkawannya malamnya menyunai mukoh-koh saudara mentang. Mukoh-koh saudara sampai-sampai Islam. Sebab berangkap wujud. Pu masalah hana, pu masalah harta, pu masalah berangkap wujud. Nyen duit nejak waji kali 5 go siapa wujud. Nejak umrah 20 go siapa wujud. Ne pegang masjid siapa sirau wujud. Han gepaharum tamang surga oleh Allah. Han tamang surga. Pakan urang mukoh-koh saudara gepaharum tamang surga oleh Allah. Napa nak tengah temu tengah, napa nak ajak masjid dan berhenti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi membengih-bengih, harum syurga apa? Harum syurga apa? Harum syurga. Mupom bo dengar lu pegah sabah tabiat. Yang pegah haba malanya nunggu tuah na trip popole piu. Ilung wo sabi dakwah poleh duk rumah pohon. Malamnya kira-kira duk rumah poleh kaje. Tekedi hana sana nak wa ku pegah haba siro ku malanya. Mi hana tip. Lompiuh tu. Kalau 12 tapi yo kada wajib kajian insya-Allah. Tapi umi dengar be umi bah. Mi lun mak ate lum pegah tanya weuh mi. Sebab mana mi weuh? Pakon weuh lut. Itanyo mikir. Itanyo. Tatim sembayang. Tatim puasa dumpu tatim. Tapi sipu penghalang hantamang tanyo hang getung ibadat. Nyan tatim ba. Gaduh teput memang budeng basah terus teput. Padahal pahala syurga kai preh tanyo idi. Tajak waji kala, tak umrah kala, tak santuan yatim na, berbuat baik na, sipu sagai. Membengih-bengih han tatim megak-gat. Nyan perkara penghalang paling raya han pertama syurga oleh Allah. Jadi bak siuro kamu duk Tambun. Wo ya pe letak batu pertama dayah Tengku Halim di Palda di Bayu. Jak ngemotolun tanya Fanda putih mentang motor putih. Jadi duk wo Tambun bak iu baru melasah Tambun nak kedai kopi. Abu Paluh Gading lun Tengku Aceh Abu tu. Kamu pajuh tapeng ngempulut katanya cak orang ini. Gekul le Abu Paluh Gading bak lun. Allah yarham. Faisal anak agak kedunggu. Bunuh karahan halun ju'ik bunuh aku. Berat hak gebi penghargaan di protokol.
Malung hana longkun tapu tapi nyan hana cocok ke lun. Syekhi masyayikh alamah al-alim al-alim al-alamah ke talungnya. Maka gekun le protokolnya hak protokol gekun. Tapi ke talungnya karang hang menggerak aki lo bodoh. Boka. Umi jadi gekun le Abu Puluh Gading Mbak Lun. Faisal tanya betam tabiat lagi tabiat ase gekun le Abu. Ilung hana lo tuong sikiban tabiat ase getamah le Abu. Ase Faisal watelahi bak benih jingki lene ana asenya saboh mai ikim kim jimaya yang saboh mai lene ana asenya raya balhe ana asenya sikre merupot tulung ji merupah tulungnya bebe mati le boh asenya dua saboh mai ikim kim jimaya yang pumupum beu masalah mupaki nyan mutabiat lagi tabiat ase mu beu hanaga tunggu tengku kuat mu pakai tungku mu tabiat lagi tabiat ase urun tuha gampung mu pakai mu kokoh saudara urun tuha gampung mu tabiat lagi tabiat ase mu beu hanaga menyutanya mu tabiat lagi tabiat ase selisih paham biasa namanya manusia saling mengisi kekurangan sempurna baklun isi kekurangan bak naur lain kekurangan sempurna baru ini si kekurangan baklun. Udip saling mengisi kekurangan, jangan saling mencari kekurangan, menyita-minta kekurangan sampai mati berempatkan kekurangan. Nyo runcik lulu mohon. Nyo tekedi langkawan nyo katanya nak sembayang nan ibadah nan jak wajina, nemu pakai mantang mukokoh saudara. Mi euy hana pun yak lumpo syurga Allah. Nuraka kai preh hati mati ni. Bek bengih-bengih bek peki-peki, tanya tak poduk cinta Rasul, cinta ke Nabi. Nabi hana galak gurung paki-paki. Hana galak Nabi urung bengih bahkan kepada Nabi al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin tidak ada sifat dendam dalam hatinya. Dendam sifat orang kafir, dendam sifat orang munafik, bukan sifat orang mukmin sifat dendam. Itanyo kadang-kadang kamu peluh-peluh ton nunggu. Sente masa Belanda, men masa Jepang, entak ngoronyo manteng. Putra sente masa Belanda, men masa Jepang. Sente men masalah bak urun cik tebeu urje sampai kanak tuco manteng mau bengih-bengih. Yo lo mohon nunggu. Lo mohon. Bek nem paki-paki. Hana arti ibadah kepada Allah mi. Nyo tanyo langkawannya mi. Nyo kena pukul dakwah malamnya. Nadro langkawan tukang bengih-bengih. Laknat Allah malamnya kedon. Langkawan. Kamu kena laknat gara-gara drone. Bek ne fikir gok tak drone yang kena laknat. Gop lain kena gara-gara drone. Menyemenan. Bek le cerebri. Bek le pakai. Karena tanya umat Muhammad, umat yang dicintai Allah, umat yang terbaik. Menyemenan bek nali cerebri, bek paki. Karena cerebri nya bukan sifat orang mukmin. Dendam bukan sifat orang mukmin. Dendam sifat orang kafir. Dendam sifat orang munafikin. Sifat orang mukmin tidak ada dendam. Selisih paham biasa namanya manusia. Hanya memang malamnya mak mertua urung-urung yang disayang oleh Allah terbukti sehingga urung-urung disayang oleh Allah hana sifat dendam lilati tetap memberi maaf kepada orang yang bersalah dan memaafkan dan minta maaf dia bersalah dan memaafkan orang yang bersalah itu orang mukmin sejati ini lu nuronyo lu berdoa ba Allah mak sabi ati malam jula menyuik bedah kadang-kadang si gagah hanati tinggal si tahajud kadang-kadang lelah long bedah mak mertua long kun doa sikret di antara doa yang long kun ya Rabbi dekedina hamba-hamba don yang musalah ngelun ya Allah melikut gekun ngelun bengih kelun gecaci lun long pegat pengakuan di hadapan don ya Allah kalau pemaah urung-urung yang zalimi lun ya Allah haik lom bilain ke urungnya tengku mudua. Lom pemaah dosanya yang mampu. Lom pemaah dosa urungnya. Karena lom tingatan urung-urung yang pemaah dosa urung lain. Urungnya merempot tiket syurga ba Allah. Lom kadang-kadang ibadah hubutan. Hawata tiket syurga. Maka ji urung-urung yang sakiti lom. Lom pegahai ba Allah. Kalau pemaah ya Allah. Urung-urung yang zalimi lom. Menan tunggu. Lo usahakan semaksimal mungkin. Walaupun lom urung bro. Tapi beik lembi kemaafan ke urung-urung yang berbuat zalim ke lun. Karena sifat Rasulullah memberi maaf kepada orang yang bersalah. Itanya umat Nabi Muhammad tak ikut jejak-jejak Nabi. Kahan tabi lain
maafkanlah mereka yang telah berbuat zalim kepada kita. InsyaAllah urang nyan gelah dengan Allah tanyo tiket syurga ba Allah.